ایران ناوی چیروکا me چیه؟ ناوی چیروکا me دلشا و پتکا نو. خیر هاتی. خیلی راضیه. جسته هوالم دلشا و پتکا نو. عجیبه. دایه هر دچه قلوتر دبه. دستین دلشای ایدی دسر زکه دایه را خوانا گهینن هف. دلشا دبیجه دوی تو هندک بخوی لی دایت کنه او دبیجه از دخوازم سر رکی جتره ببیجم دزکه من ده زاروکک مزن دبه دلشا به چاوی خواه باور ناکه به هزاران پرسین وی هنه زاروک چوا کتیه ور؟ ناوی وی چه به؟ اوی چوا جور درکوه؟ دلشا دخوازه پتک دو اوده وی ده رازه فکر وی لخوشا دایه دچه او در حل اوده میزد کن جدولابا پیلیستوکان معرف دکاره دیسا ماسه پیچانه چیب کن لیکا وی او درگوشا به درابه دینن کدره دلشا نخوازه وقته نجد کانا خویا پیلیستوکان نج خانیه پتکان و نجی جماسه بویاخ کرنه تشتک تی بیرا دایه او دخوازه تختکی رازانه یه دقاتی بکره کیفا دلشای جیرته اوی بکاره به دسر درنجه آن را هلکش نوینه او خود بینه وی ده جی شکفتکی چه بکن حتانی پتک تی گلک وقت در باز دبه پیده هیدی دلشا به صبر دبه ما گلو دورده پتکک مزن دبه دلشا دکاره دست خواه بده سرزکه دایه آنها او دکاره اشکره حیث بکن ده هندر ده تشتک دله بته دلشا دبیجه او دخوازه درکوه دایه دبیجه هی وقت هیه او بکتبه کی نیشان دلشای دیده که دزک ده زاروکک چه آمازن دبه دور دایه به دلشای ره دچه کیلره ده کارتونان ده جلوبرگن دلشای یه پچوکتیه هنه دلشا شاش دبه که طلومه وی چقاس بچوک بونه سر وی قد لی رونانه که چوا او تیده بجیبیه او وزکا خویا بدنگ دبینه که وی بره پر پیدلیست پالیا چوی پینه ایدی به تو آوای نای بیراوی پاسا پیلوستو کنوید که اندی جبیراوی چونه Demek ki vakti küçük diye paylaştı. او وی دخه بن کنجن خواه او دخیره بن ردای زاروکک من چه بیه زاروکک من چه دبه او پالیاچو بردده خواره دایه دکنه چونکی پالیاچو که خستیه برسکیه خون Palyaço gider kesin. دلشا ده فکره که گلو ویجیانا به پتکه را چوابه او هنکی ده ترسه که دایه وی تنه جه پتکه حزب که لی دایه دلشای حمیز دکه و دبیجه او تم جه دلشای حزب که ایدی دلشا به مراق لعربه زاروکان میزه دکه و بسر بلندی بحث دکه که جوان رجی ده پتکه چه ببن ده تالیه ده اوده دلشای برهف دکن باوو و آپ ممو نوین دقاتی تف دخن و درگوش جی داتینن و داره دایه بطنیه که چاپلوکه ده دوره دلشا جی دخوازه جبو پتکه تشتکی بکه او رسمکی مزن و رنگین و زویه که چید که دایه رسم بسر دولابا پتکه ده داردت که پتک هیجی نولیدیه یعنی چه نبیه هیجی لی بجاره که و دایه هیز دکه که پتک خودزکه وی ده دگویشه و دخوازه درکوه دوی دایه بچه نخوشخانه باوو تلفونی پیری که دکه او لجم دلشای دسکنه
bavo bi dayê re diçe. Dilşa jî dixwaze li cem dayê be. Ew hinekî bitirse, gelo dayê pê diêşe? Baş e ku pîrêk li wir e û pê re dilîze. Şükür, bavo telefon dike, ew bû, kurik e. Piştî nîvro pîrêk bi Dilşayê re diçe nexweşxaneyê. Dayê hinekî westiyayî di nivînê spî yê nexweşxanê de vezeliyaye. Ew maşekî dide Dilşayê. Dilşa pitikê jî dibîne, ew pir biçûk e. Pûrta serê wî jî qehweyê vekiriye. Dilşa bi dîqet tiliyeka xwe dide ser destê wî yê biçûk. Birayê biçûk zû tev digere û bi tiliya wê digire. Dilşa hema ji niha ve jî hez dike. Dayê û pitik çend rojên din li nexweşxaneyê dimînin. Bavo û Dilşa her roj diçin serdana wê. Dilşa dibîne ka çawa pitik ji pêsîrên wê şîr vedixwe. Dilşa jî dixwaze hema carekê ji şîrê dayê tehm bike. Tehma wî şêrîn e, lê Dilşa şîrê rastîn tercîh dike. Ew lê mêze dike ka çawa birayê wê diwezînin û dipêçin. Li malê Dilşa bi pitika xwe ya pêlîstokê re dilîze. Lewra ew dixwaze alî dayê bike, divê bavo jî pêçanê hîn bibe. Di dawiyê de bavo û dayê pitikê tînin malê. Dilşa şa dibe ku ew êdî xwişka mezin e. Di dema serşûştin û kiremkirina zarok de ew alî wan dike. Lê divê dayê û bavo wî bipêçin. Birayê wê ji pitika wê zêdetir xwe dibe û tîne. Lê Dilşa bi serbilindî ereboka zarokan diajo. Çîroka Dilşa û pitika nû jî hewqas bû. Çîroka me li vir bi dawî bû.